but to empire man a woman pai badak a woman empire man ka pai bangwan ka pai wal a woman pai waraw ladin lade je ena kuna la na che ku la lan matatin e ba gwi hishar me system lawo shar me ku men na ka yi ku me bi thang na je gwi hishar me ku men na ka yi ku me no ne e ku da na shi kudga mo ladin lade je no mo ya ku gwi ne gare na politician ni Juba nen ken ye nyinen kanyara gare ko gare kan gare me na la chaw lade mo professor ke mu nyu bina liu gare ka pina den ti na alengu ku na le juo ne ye ne ba gu he na shirma system na lab ku min te ku man te di be we ka chiejen ku no beno gago ke ji ku ga ke ji di larga ka jinu ba Sudan tera mashi mu ngo wana ko video shirma ya post na siang en video me ye je ngar mo na she post na siang me she post change le mo kan wala ruam change jo wure en no la de ngar mo mo chi o e prophecy cha we dil ne je gwe na ngwa ke dil ne je lieng na ngwa en no la de mo te ke ne de biliu te marun te je die yu de die awe niam che we chi prophecy ke chi o te me ne ne la bo nyu mi ba we te ke prophecy malar ke ran ko je ne pastor che we no che we je te ke me lik engine wo che lik cha mo je ra mo chi mo je mo ke te lik me lik ne je la o ko ku me min jero de jemen ke don cha mo je u jemen ni biro de jel min cheling no che wo ke ko ngan ka share long sinu me cheling anje no sho ku be share ku yo ku be dile yo wuje ku be dile ku mpin min che ngam mo ra mo ne che ngajo no no en no ne dile je gwe che we dile je gwe en liya mo lar ka mo te ne de biliu ene ke kwe ke min no ke be yer mo ku me ke ye ku me ne na lo che we ra mo she pa la loro che we ke dong cha mo je ke che le lieng ni che lieng je mo che ligo ra mo shi mo je mo cha ku lu ju la me che me prophecy ke she prophecy ko wurmo e jang e pasa mo jang ele mo cha no ku gwi hen ne ko mi la ku ne le ro o te ke jan metet mo jira mo we ne biro de ka jan metet uren jat betel be woni pin wene kel be ba pin mu wi ka ro ja metet ne te be ba pin abitel ne kel jen jat te chi de mi ngur chi de te ne genero ade ke bi we biro ka ja metet ried ti la ler ne ke ye te ke rier me ja ku lar kon me dan be Ilija poi me se wene ne kwe tabande ngai kwe lejo taban ule miri teka ma bena yen miere yen kwa nure ti ko ne miere teka mudin ma bena sha longa tatin kun me sha ku ne ku sel fakir me sha jo wure na nen kuno chiemo ba ko long ina bena chiemo ba long ha chiemo bane belar mo bane bu nyur pin chen me endu chendan chejet cha tero la tin ne chiemo ba ko me long enje ne hitel fakir hiro rieti ga chegui tilelil ane kwana ke analyze ke gwene ke enta me we ke jinu Sudan nyoke mar uz mo ku na embassy ni mo wuja Canada road mo wona Ethiopia wog America wona di mo wo Uganda mo elengu mate ke so Sudan mo gor visa visa do bi wolar na Uganda because ma jira mate bi wona Uganda aso Sudan take sin ba ban pinye gay engu to ke engu gor biro de jal mo je ke ne to di alamo elengu cha embassy ni diara ditrar cha ga chemelari yeti an wote ke embassy mo cha wo ne chan che kai embassy cha wo ne chan go lwa cha jur cha ka tutin chi wona rar ya go jo woidun cha ku nang ne gwa min ku chen nitin ne dolin chen nitin yamo de chi ngi tin chi ndu di chang yen gadu jene de embassy de wotin ne rar entity di aldo jalkaro diendo
del ne ke gwai ka wo ne ma ko re Junuba Sudan ma jira mun ga jinan gwa shi mu bitya ka bitwo ko ne we ko teleje beto ke le de mina wa we ko mal shi mal ni bire Junuba Sudan betu mala jinete ka mal bire Junuba Sudan betu mal enje ne ya yena doctor ya masharo mal enje ne ya yena potkan mal enje ne ya yena Gabriel Doblam mal enje ne ya yena Garwe Lampui mal enje ne ya yena Kamlu Gar Michael mal enje ne ya yena Dominigo mal enje ne ya yena garin bagdag de shi jodo kulurwe ken gar kondial na mampal dorme enjen e malano te ko mono no ya yena ke ka jubo mo ngai ni je til ma sha lar ken o mal njen sha gor ke enjen ko ayo gor ken eno neni mo rewi Junuba Sudan be tuo e mal be kulo sha ben woche tuo mo neni into to dial de jal karo diendo til mal mo balar ke lebna mo bire Junuba Sudan be su eno ne gwe ke nangwa ara se vya nong Juba sha nong so Sudan go ara se ma jira mo ngaje nangwa sha na ka binti u ka na mo dit chal ke turboro ni pe binti u ara se na rapid support force chal ke turboro ni atete ke le ke an kuma nan won sha na re nu pe nu hor dong de no sha na hie gwa ro nu hor biliu hie gwa sha da ken atu kwa Salfakir kwa support ke kuma Salfakir kwa support ken ne tuokur ne 2013 amani rundi didi ali ken de sha te kwara sha na ken gwa pe ko yen pe binti me ke pe niga te kwara sha ambu yu ken munong ke jubu mo shi wo te ka mal munong ke na ko ke dong di ya Uganda sha won ken tinyan njen kwa din nyo non kwa din nyo non RSF ko RSF ya ke juyi ke binti thong mi ko jidde ka dawe ni te ke tilga modong ya ke juyi ku me ka tuom so Sudan People Force so ke shali PSP F1 chi ke juyi njen chi ku yu ring so Sudan ko let ke yo torgane ke yo njen jo nga ke ne de la ran dien ne de mu yo de la mo ke yo ken nyin ke de la ko je nguni pia ngai nan go del ne je gwei eroi mo shala ra mo no mo ke me eroi mo shala ra pastor mo no mo sha we hie mo shenen e mo sha mo je ke gwa che o je thino ka ku me o te biro de jel ene kinya embassy ni nya gwei embassy ton wo ka dien ka so Sudan to cha embassy ni wi mon embassy ni Canada baro no America baro do embassy ni gong ti wi mon gong cha ga ngwan ti ya ga gwe je nan go ti kon mal malan be ben kan entity dial na ro jero ben kwar me jidit kor me jidit be ben kwar me jidin no nane no re jer no dialo en nane tim wogo kul ram no ro kan kwar ti do kul dien yu ko ngai ke je nen ken de la ye no bi ga ba cher mo ya cher mo ji nyure ram do wi ko enjen te ke elal nen ken nyinien yiginin inin elal lan kwan yigi ya wok cham ga ni wok ba